inkinga kubani muzongitshela ukuthi manje mina ngiyashesha ukuchama inkinga kuwena mina vale phela mase ngifuna ngikhama kanti afuna ngikhama manje eli kodwa inkinga ayikho kwenu ayikho kwena inkinga aka-understand lokho uyashesha akanginelisi mina la kufanele ngifike khona mina ngifike ibambe lapho ngisithanda sami futhi akusafunani ukuthi kubize ngesithandi ngoba ngani noma uqome oyedwa nalezi zinto ngeke phela futhi amadoda akho la ngibabona labantu namhlanje mama ngizokhuluma nawe bangivimbe labo sigantsonto abamnyama kodwa yini ngiyaleleka ngibambe lapho abantu abadala lana ibambe ngiki njengoba sisuke siyenza inkonzo yasekameleni noma senze ucansi nawe sobabili usuke ukhala usukhayiswa yini cha phela ngisuke ngikhaya ngoba ngifuna ukujabulisa wena njengomuntu wesilisa nawe uyifeel kodwa nje mina ayikho into engizwayo kahle hey wena iminyaka emingaka wena ayikho into engizwayo yabona amandla onawe lamandla lawo yabona amandla lawo yila ufaka wasebenzise lapha aberweni yabona umfutho lo onawo yilo fanele iminyaka emingaka sindawonye nawe sobabili ayisebenzi uma mina ngajabulile iminyaka afana nokuthi into engalutho ngoba ngisho ngisuke ngikhalisa mina benginawe so nje ehlisa umoya sikhulume kahle silungise inkinga siqhubeke sifone ukuthi siqhubeke wavuka oqadi emathuneni wavuka onyuswa sorry shuthi sorry ngempela kodwa nje omamkhisi ungikhipha emsebenzini ungikhiphela ungiletha lapha ngwalama camera nalezi igore ezingivimbayo ngilalele ngisakhuluma manje ngikulalelile ukhuluma wena ungikhipha emsebenzini ngisebenza uyazi kahle ngikhanda imali yasendlini uyazi endlini kufuneka sirende njengoba siqashile ngilalele ngisakhuluma wena rubbish uzongifaka emakamereni uzongibukisa nezwe uthi angibuke ngilalele mina nawe lana mina nawe lana ungibukisa nezwe liphi izwe lana uthi mina ngiyiqhudi utshela abantu utshela amakamera nezigqoko angishongo uthe inkinga kuyena uthi ngicela ungilinde mina nginesinkinga zami angithi angithi wena uzongimisela inkinga la ngicela uthululalele mina okay indaba ngathi uzongimisa inkinga zalo mina phela ubhalele kwishow ngeke usathana nje ngeke usathana nje usathana kanjani inkinga yakho bafulola mina obhalila ngithi wabhala nini wabhala ngaliphi iphepha wana usebenza 2 awuna ama exercise wasesikoleni ngani wagcina nini oshuthi ngapha 3 lalela lena mhlawumbe ibhala kubuka lo bafo umsendele email sama highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini akugcini ke lapho nawe siyacela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi umjolo show asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you uma wenza lokho uzobe udonate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe phambili asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani wena wazi amandla akho nokusupporta nje ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoin membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola akugcineke lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana ku wrong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why ku wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama-sponsors njengamanje so sizwa uYouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama-production asenzela lo msebenzi nasishuthayo so wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta einkundleni zokuxhumana lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo so ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company kanti mengabe abantu bebaningi beza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production so ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu siyanicela bakithi udlala matifana lwani ngibonini angilwi nani ngiyalungisa namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela siyenze ihambe kahle siyenze ibe right niyazi ngicela ngani ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde ushare yona le channel umjolo show uyabona njengamanje siku-60k subscribers okusho ukuthi sikhula nawe bo ukhona siqala usasekhona namanje asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene siyabonga kakhulu